Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade Dheeny Suvaalai Javaabu ge mulin a program kan emmeha bedanterina marhaba dannawan. Ade Dheeny Suvaalai Javaabu mi program ki Ministry of Islamic Affairs mi Ramadhaan moge hamma komme duha quest haviru tiebe fona geneste live programming algon menge mi program ge beenumaki tiebe flong hippulgo fede Dheeny ekki suwal tawge jawab genestenu. ಅದಳಗೊಮ್ಮೆ ಮಿ ದಿರಿಯುಳುಮ್ಗೆ ಹಯ ವೇತಕರ ಮುಂದ ಆಯಿರುಗ ಹಾಸಗೊತ್ತೆ ಗಳಗೊಮ್ಮೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಮಿಂಗೊಂಡ ತಕ ಎಗ್ಗೊತ್ತ ದಿರಿಯುಳು ಮುಂದ ಆಯಿರುಗ ದೀನಿ ಮೌಲುಮಾತ ವರ ಫುರಿಹಮಿಯ ಗಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಎಂಗೆಂ ಎಬಜೆ ಅಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಕಮೆ ನೇಗೆ ಕಮಗ ವಣ್ಣಿ ನಮ ಏಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದಂ ಎಬಜೆ ಬಲ ಒಳುಂ ಫಿಲುವಂ ಎಬಜೆ ಅದಳಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕೀವೆ ಸಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವೆ ಸಮ ನೇಗೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಹುರ್ಮಕಿ ಏಕಶಿಗೆಂ ವಾಕಮೆ ಒಳುಂ ಅರ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಹುರ್ಮಕಿ ಏಕಶಿಗೆಂ ವಾಕಮೆ ಅಣು ಹಮ್ ಕಬೂಲ್ ಕರಾವತ್ತುಗೆ ಕಮೆ ನೇಗುಮಕಿ ಮಸ್ಸಲೆನ್ನು ಎಹನ್ನಮೆಸ್ ಏಕಮೆಂ ಹೋದಾ ಬಲ ಮಸೆಕ್ಕೆ ನುಕುರುಂ ಏ ಮಸ್ಸಲೆ मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरत कुरान गलमेन अंगवा फसवनी अलगमेन नेंगे कम गवनी नम एंगे मिहुं कैरिंग आहा ओलुम फिलुम कंतत मिदने फदा इल्मुगे अहलुवरिन किबा ओलुम फिलुम अद अलगमे मी प्रोग्राम गे तेरेगा मी हुलवादने फुर्सत अलगमे मी बदनी तिबे फुन ए फुर्सत देवेतो तिबे फुलुन नेंगे कम एकम गवनी नम ओलुम फिलुम बेनु फुलवा कम एकम गवनी नम tiebe fulun algomenna sual kurmuge fursat eboy mi program kuriya dairuga haten nuedden hateren ashen ashege ke mi number tiebe fulun sms ariyai sual phone vene adi guluwagen algomenna ke bayar wadagen nama dini ilmurina wahaka dakkam beenu fulwa kamuge wanni nama e fursat eboy haten nuedden hateren ashen ashege ke mi number tiebe fulun nan jesse mafoga sms kurew mun irad kurebi algomen hama tiebe fulun gula e fursat den adano mi faha kolli fadan tiebe fulun hama sual tan algomenna fono mun damvi haten nuedden hataren ashen ashen eke mi number algomenna sual ta libe mun dami barakun tiebe fulun ge sual ta kan irad kurbe algomen jawab demun gendana tiebe fulun olun ara kantatta irad kurbe algomen saaf ko deveto mase kurum gendana ad algomenna ke am komme program ge wes dini ilmu re bayar wada gen devwa tiebe fulun ge sual ta ka jawab devuma me algomenna ke bayar wada gen devuna Sheikh Ilyas Hussein adi Sheikh Abdullah Rashid program marhaba ngeta ad irad kura algon miyadus mase qur'an tiebe fulun tie fonwa sual tak ham mi shehunge faratun jawab ta genestevet shalom ham mi belunterin faratun lifa sual tak kan kuriya dan ngeta mi furatum sual gotu mini kaveni haflata beumaki kommehen kuran jehe kametto Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتم بالخير ade hagigatuga ves kaweni haflataka balalairu hayatuga ufavirikan annani madu wagutu kolegga emme vegatun hayatuga emme bodu en ufale libigenda edwahaki enege zawaji hayata fashairu nuwata enege zawaji hayatan anna badaltakan annairu emme kawen haflataka kiwes ilan koggen istihar koggen wara boda dorala rawagen kurebe kantattaka ufaluga bairu mattaka den emima hayatuga insanaka libe efada ufaveri haflaiga ufaveri wagut kole fahaga kurun ei dimana kura kamennun henkamun lobete nabiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge agma ve irshad takagwan balalairu em muslimaku ane muslima kattaka ada kuranje hakku tekenge bahuri ege terega bayan kodde be hakku taka bayan alairu emme furata me hakke gotuga bayan kurefone mi hakku tibaya ida da'aka fa ajibu tibage akha tibaya kamaka da'wata difinama ufaliga awiru magwala bafinama fa ajibuhu ijabu desh muslimak ane muslimak ada kuranje hakku take baawre bohri bayan ko fayege terege hakka kamiyati tibaya tibage akha ufawri kamaka gowala bafinama kewumuge dawata kan ijab gowala bafinama ijabu deshe me egewes emme iskurei fayoti mifada kaawini haflaen ufawri wagutu kolaka ijab dawad difinama yen ijabu deshe me hakikatu gaves efada kantattaka kiyai mihaga hayatan anna wagutu kolotake e wagutu tahuga tiwennage muslima khaya baddalu kon ena hinitum mono hunota ena ufavire goten hoda dinu maki e kurave hewkantatta goterege muhim ekkan eme egotuga matin efada dinuge tarahain beru nuwe dinuge usul takai gota eme kurige se wahaka faha kurvire se
timenne menge hayatu ka timmen kura kantattaka ki e Allah subhanahu wa ta'ala garusse uma fusse on libe fada kutaka kurwe kame kam gawne ege bayru make kom me gos kurunje kame adi em muslimo kan muslimata kada kurunje hakke besmem eme gotu gamatin ei masalan way kamenno shama ituru suwale mi dua kurairu an ufalagen to dua kuran jeheni an nunaga dua kurwena to بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دعاء كرمكي ورحمة الله وبركاته كما دم دعاء كرمك أدبتك بس بهورة بيان كده فقطون مي آم قتيجا دعاء كرمي رجع مي النجاعن دعاء كرم أي دعاء كرمك أدبتك ترى أدبك كتوجا مي من فاها كرباه واني خاصة كو حديث فلك معنا قلناني على الله تعالى دعنا رجع أي فلان دعنا كم قوان الله تعالى دعاء رد كرب جابنا رد كرب رد تولي به إن كان وانا دعاء إجابة كرمجة واهكي أنني أن جاين كرب دعاء إجابة كرب أن دعاء كتوجا هيما إجابة مي دعاء كرمجة ما إدريم ما كم أن جاين دعاء كرم أي عام أصولك إكام مثال باين هات تبو رسول صلى الله عليه وسلم دعاء كرب موقف تماوليوت هات تهوج مثال كيفان دعاء كره هن نونغا بهن بهات توغا فدا هات توران وانه كده فان كره كو تكره بيا مثال ك باي فر خطبه دعاء كره ان نونغا بهن ان كان وانا فدا هات توغا ان نونغا ونغالي الناس جمله كتك عام اصولك دعاء كرمغا انغون اي سنه ما كما كم ثواب دعاء اجابه كرم هتر بارك وگين دا كما هيما بس دعاء كره كم غا وانا انغون ادوگين به shama mi ituru suwala kan eta Ramadan mi wakin ekaheri kon namadu kora iruga kushek korevijje kamuga wani nama emme rangalu gotaki e namadu alun kurunto nota kursaida jehunto furatama kamaki awgamen kura kame me ever kuriga gon hama handan kolle demme none demme sheikh abdashe dekke wahake gam kodu itru kollan ama hitangara me لبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قوم من الدب إرشادك بلا لا يرو لبيت النبي أقوم من مدبا إرشادك أي أقوم من تبا وانجه إرشادك كي أي أقوم من بلاغن نجه تك إنه لبيت النبي أدب إرشادك منني إن الله حي كريم إن الله حي كريم إن العبد إذا رفع يده إليه أن يردهما صفرا الله سبحانه وتعالى كي لدوتي ودغنوا ديلتي وانت إلهك الله سبحانه وتعالى على إله حضرتك دين أفلالا في نما إنك دين حس فنوما لدوتي ودغنوا ديلتي وانت كما بس خلاف أدي دفومك أصول تكاويس خلاف كم أميما لبيت نبي إرشاد دبافني تباميهم الله حضرتك إديشه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة تباميهم كرا دعاء إجابة كما يقين كما دعاء كراش أمي دعاء كرموغا دين أفلمكي سنة مستحب جنبا كما إدين دم بداري فدين حالتن يبهري عيشفا أفلوي حالتن يبهري عام وقتك أفلوي من أبوي رشاد ميتي عيشفا عام حديث مي أي الله سبحانه وتعالى كي لدوتي ودغنوا ادي ديلتي وانت الهك على دين وفلا في نما حس فنوفمك الله لدوتي ودغنوا كمك امتي باميهم اغوتن دعاء كرم اما عام مستحب حالتك دين وفلاغن دعاء كرم مستحب دين وفلاغس دعاء كرم اي بسالتي غومن ايغا ما بدو ترافلو من ارارم بوم ثابتنونك اي كن كرنجه كمن اي حالت انيا كندال ايكم اما اي ور مهم كم دين kuriga senne faden agomen kura kommi kamegga agome beenwani hamen mekame allah ge russawma fussawma eli be fada gotaka agome kanta kurave emima ekani hurege misala kamihe ko kame kureero enedden emme yaqin wagon onnane arabi gaida be sonnane arabi harbe be sonnane al yaqinu la yazulu bi shakk yaqin shakku ge macha dunu kurave abadus kuriyan agomen dani yaqin kamge macha yaqin wa حالتن ونان هم يقينو بس اي مكمن نكره دم انني متين ان حالتن انني شكن وفدال اما الشك من دوكو جنوانا يفور ورغد يقين كم نان هيدا
එමෙම එකණි කුරියස් අදි බයකය කුග හුරි හුරගෙන් කුරකොස් යකින් වෙජකම වන්නේ නම දෙන් ඇති ඇති බදල කුරන් ජෙහිෆ ඒ තිමෙන්න මේ කුරවුනි කුෂකං එමෙජ දෙන් ඇති රංගල ගොක් ගන්නානේ ඒගෙම රංගල ගොතුක එමෙම ඒ යකින්කං ඔන්හා හිඳකෝ ඒ ශක්කු මච්ච බිනකෝ කුරිය නොගස්ව යකින් ඉස්කුරාන් ඒ වගොම මෙනේ ඉස්ලාහ පුරන් ෆසේහවන් ඒ එකණි කුරියස් අදි බයකය කුරියස් ekuga ekani huragan kureja tan ko fase weswane bay ko tibe jana mai islah wes ebe kurebe ame mai emrangal gotaki tibenna kame kuraire yakin onnane wa ecce e yakin ga macce kuriyadani shakku macce bina ko fa kuridum ga badalu ශාලන්නේ මේ සුවාල් ගස්තු බොඩ අලන්ඩ ගියවල් කරවත මේ එක මේ අවම ජමාතුක නමාතු කුරායරුක වෙච්චියාමු ඉමාම කුෂෙක් කරවුනීම එකම් පාහ කරවුනීම නමාතු නිමාෆ කුරසයිද ජහ එන්නමිස් එකනි කුරායරුක නමාතු කොල්ලාෆ අදුන් ඒ නමාතු කුරුන්තෝ ඒකාද විශ්නුමකින් අලන්ඩ හිවන මේ සුවාල් කොට ඒක මච්ච බිනා කුෂ මෙතන මේ යකීම්බා ಹಾಲತೆන් ඔන්නනේ යකීනුගේ මච්චේ කුරියද්දානි ශක්කු මච්චන් අලගොම්ෙන් ඒ දුකොක් ගෙන්නුවානේ එමෙ යකීම්වා ಹಾಲත ඔන්නනේ දතෝ abadus embi idalwani al yaqinu la yazul bishak yaqin batilegen nudane shakku ge machaka emima enen ekamuga shakku nufude hindako e shakku fudene modatto titi islah kuram bidani em ekani huregen kura kamuga ne islah kurum go fursat onna ebis kal masal dimalo den swa kinetto almen yagin ku ken kam bina quran ek tafsil garana hiyane budan alkanne egoto misalaka ege misalaki ekane kurana misalaka මේක ශක්කුවනේ තිමන්නේ මෙහාර මෙකරවනේ තිම්මාරක් වත්ත තිනෙත්ත හතරෙත්ත ශක්කුවනේ නේද ශක්කුව ජෙතන එනේ යගින් ආදකි තිනේ ශක්කුව ආතකි හතරේ එමෙ තිනක බිනා කුරාන තිනක බදාගෙන දෙන් හතරේ කොෆා නිමයි අදි ෆහර ගදන් හතරේ කුරුම් කමසේ එනේ එහෙම වියස් එනේ ශක්කු ඒ හතරේ කම බදා තිනෙන් යගින් කම බදා තිනේ ඒතිවක කොෆා කුසයි ජහා දෙන් නිමන් එහසාබු නගලවන් දෙහම එගොත මිසා දේනු තිනෙක ශක්කුගේ සම දෙක බිනා කුරාන එමෙ එගොත ඒ යගින් ෂේ දෙන්න එහෙම යගින් වා අද දින්නනත එගොත දෙම් මිසාලක එනේ ගරීනා කොමස් කහ ගරීනා ඉනි තිමන්නා හතරක ශක්කුවි ගඩී ගරීනා මියන්න වෙන මිසාලක කොමස් ගරීනා එනේ මිසාලක එනේ එක තිමන්නේ මේ දුවා කියරු තිමන්නේ ඔළුන් එරි පහරක් තුගේ අල්හම්දු කියන තිමන්න පුට්ටුගේ පහරක් මිසාලක එමජ ගරිනා ඇත්ත එනේ යගිම ගරිනා ඒ ගරිනා මච්ච බිනාක ෆෙරන ශක්කුව දුවා දනත නේද මේගොත එක හායත් හොග මේ අමිල්ලය විශ්නාලාෆ යගින බිනාක ඔෆ කුරිය දියාම නගල වань දෙන් ඉතුරක් කුරවුනස් නම බාතිල් වෙනවා දැන් අනකමකි මීග ශක්කුව කොමිෆාරකු නම අලුන් කුරම් විශ්නා කරනවා ඒ වර බොඩු ගෝ ඒති එදනි ෂයිතානාගේ මේ ශක්කු ෆද්දුම අදිමා එදනි ශක්කු බයියක මේ ෂයිතානා කිබන වරන්නවා බයිය ශක්කුව ෆරාෆියාම ශක්කුවන් දැන් හැම ෆරායන් කරන්ජන් අතිජක වණ බදුව සම එක නුහුට්ටි උලෙනි දෙකු එන අලකමත ෆූහිවන් එහෙම එගොත දෙදි ගන්නවා හැම ඉස්ලාම් දින එගොත දෙ මනා කුරේ හැම එගොත යගින් වායිච්ච බිනා කුරුන් අලවෙන් එහෙම ශක්කුව හාතව අලුන් කුරානකම නැතේ හැම කණ යගීම අද බිනා කොෆ කුරිය දියාම ඒ අවශ්‍ය වුණා ශාම ඉතුරු සවාදාන මම දෙරකුවෙන් නමාදිග්ගාවේ සත්තහියාත ගින්නානි හතරකේ නමාදුගේ ෆහත්තහියාත ඉන්න කොතත්තෝ දෙරකුවෙන් නමාදිග්ගේ අත්තහියාත ගින්නානි හතරකේ නමාදිග්ගේ ෆහත්තහියාත ඉන්න කොතත්තෝ මිකහංකම කියස්තු මේ කල මේ එමෙ මෑග්ග රංගලොගේ දෙකොතේන සම සහවානේ ඒ ශක්කයක්කමන්න දැන් දෙරකුවෙන් නමාදගේ වෙජ්ජියම් සයපත් නමාදු විස් දෙරකුවෙන් නමාදගේ වෙජ්ජියම් ඒක මේ ෆහතියත ඒකම් වඤ්ඤම් එහෙන් ඉනුම් අස්ස දෙනවා ඉංගත දෙක විසන එහෙන් අරද ඒක මේ ෆහවත් හියාතුක ඉන්න ගොක්කම වරදු ගන්න ආස ගොත ඉනු අලවන්න දබඩ ගබු කරන අලවන්නේ ශාම මේ ඉතුරු සවාද මේ බොඩු ෆාෆාකන් අරාගම් ෆාවා මීහක තවබා වායිරු අල්ලාහ දන්නවානි කිහෙනත්තෝ එමීහක කුරේෆාවා ගෝස් අමලුගේ වාහක කියාගෙන්තෝ මේ තවබා ෆොරතම අගොමෙන් සෙකුන්ඩි ගෙන්නවි තවබා වමකි කොබෑතෝ තවබා වමකි එම්බුරි අවමම් මිකෙනි තවබා වම හැම යකිනුම් බස් ඉන්සාන එම්බුරි අන්නානි එනේ කුෂ කුරවුනීම ඒ කුන් ඉස්ලාහ කුරවේනී වෙස් කුෂ කුරවිජ්ජකම ඉතරාෆ් වීම දැන් එනේ තවබා වෙස් වෙවෙනි එමෙ ෆොරතම කම අගොමෙගේ සෙකුන්ඩිගේ බාට්ටම් වේ තවබා වමකි කොබෑත තවබා වමකි ඒ කුරවුණු කුෂ දූ කොල්ලාෆ රංගල ගොතන් එම්බුරි අවමම් මිකෙනි තවබා වම එමෙ දැන් එකමුගා එන ඩීටේල්ස් කියා කන්නු ජේ සබකි අල්ලාහ අබුදස් බල්ල වඩි ගන්නනි මිහාදිගේ මිහාගේ නියත එමෙම
labete nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam irshad ba fani innamal a'malu binniyat amalta binawi fani niyatuga macce ene niye gai gotakan ekan onnan envima ei niyatuga macce kama binawi fawati we details annundan ene bidani allah hadrata emburi me annani sallallahu hadrata enen ebenge timanne me kurani kon kamek kamme sembima tawba wumuga e details saddi wumuge tafsil ki wumuge beenu menne sabaki e huriha kame ghaib mola denodi gannawa allah hadratuga ala ebbas meuni timanne kosha kure wijekama den timanne me kan nukurane kam ei asu eme tawba wumuge mana ki timannen e kurawunu koshe du kollafa den efada kame nukuruma azum kandala kande eluma mikeni tawba etubuge mana ki emburi awum emima e furatama sikundige bahattaga gonmen e diema rangala hunnani e sabaki ghaib mola denodi gannawa allah hadratuga mi dannawani eme tiwene mehen hedime mi e details edimge ebbes beenu menne sabaki beenu mani hame kanni timenna kushe kure wijekam furatame ne itiraf uma kuga wara fasehwane du kollan itiraf nuwa hinda duha kusi islah nu kurwe emme muhim kamage goti itiraf emima agomen balalama agomenge bappa adam alayhim salam e kushe kurawni mafurata se kura vidwa enge emeri vidalwani mustahab gembe itiraf wo emima e kushe kurawni mafurata se itiraf rabbana ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اعتراف ولا تمنى kushe kurawije اعتراف ومكي اي اسلام مجدبا كلبا يعني اللي بيجندي امما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة إرشاد بافني التائب من الذنب كما لا ذنب له فعافتكم الكرون كوش الدو كلها في أمري أن ميهايكي كوش النكرا ميك نكم بس هذا بدو نعمتك يا الله دبا التائب أما أمري أومكي أي النكرا كم أما مدين إيج ما تبينا كوي بس تبونه وجنوا سبكي كما لا ذنب له بس فاف النكرا فدب أي حقيقة الله سبحانه وتعالى الرحمة على ما تتنو سفاكم ام فرق دليلك ام فرق دليل توبه فرصه تنوسكن امما انني تواب الرحيم ام بڑا توبه قبول كربا رحيم من تيلا ام حقيقه اوغم من انسان وان الله رحمه تنو سفاكم علامته دورتم هو يفول امما المري دارني توبه گدرني ابد هو دوها كس بندنوان اي انسانا هشيگندوگا فران هوريا هندكو انن يوني دور هو emi hadis ko menani reganuga nubakanta kurami hunna duwaluga dortabani hulife duwaluga kurami hunna reganuga hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha hulangun arafu maddaden edoru hulife bandu duha kus banden emi algommennan hagigatu libi foni mi ranuga fursate barakat ramadan masfada ma masare adi hewkantattaka emburi awmuga huriha mage tanos ko defoni ham ilahi rahmat tasafati shama mi itur suwala mi hukurat dami hukuran ebade jamaata govima adi hutuba fesima suwala ki hukurat diuman emme rangalo wagotaki ko bato hukurat dium emme rangalo wagotaki vihas kurin dium yata mi hadisi gannani mi e maana monnani hukurdo hukuru kuri wagotta fast back behigin egte furtan bag dami heka ene liberne jamale guruban kuri kamuge sawaba darum devana bag dami ha liberne geriye gurban kuri sawaba darum timmana bag dami ha liberne bakariye gurban kuri kamuge sawaba darum hatarwana bag dami ha liberne kukule gurban kuri sawaba darum fasrona bag dami ha liberne bihey allah taala ga heda kurumge darum sawaba ekama hutuba kiya miha mimbara eruma ekiga esab daruma futti gendane kendi gendane ehme ege engech vi has kuren diun mi ero erin sure in magutu fere kuruna mad maguta hesab no fasbaya bahalafa et faspag tere furta baga da mi haya sabab dar ehme vi has kuren diun mi gamen de havane hukra diumuge ege ajora sabab boduka adi hukra gosta vi has gina sunna mad kurun de vegembe sunna mad kurun de vegembe dairuga adi mi fiche fembara gen hina ganen diun sunna vegembe hama yaki atara viras dua hinagen dio sunna begembe ehma vi has kuring diung ega emme de gotaki den ega hutuba kiyam herum kuring da mar hutuba adwa hama ki ei kuran je hekame komme kuran je hekame ehma namaduge namaduge rukunen ei hutuba inga hutuba liben je hede mi ka hema egota hutuba ya nuda kuna maden webe hevi ma hutuba liben je hene ehma hutuba libe wara je hene da
එහෙම ඒ හුකුරු නමාද දෙමුන් කම වාඩි ශාම ඉතුරු සවාද මෙහම හුකුරු නමාද ගොලේ සවාද මෙති හුකුර නුගොස් ගේග තිබේතන් එබෆෙනේ එයි කිහා වරිග්ගේ නුබෑකමෙත්තෝ ಹಗೀಗತುಗ ಹಫ್ತಾಗ ಗೊಮ್ಮೆನ ಲಿಬೆ ಈದುಗೆ ದೋಸ್ತಕ ಕಿ ಹುಕುರು ದೋಸ್ ಹುಕುರಕಿ ಈದುಗೆ ಹಫ್ತಾಗೆ ಈದು ಎಮ ಎ ಫದ ಎ ಬೊಡತಿ ಈದು ತಹುಗ ಬಾವಿರುಮಕಿ ಎ ಮುಸ್ತಹಬಗಿಂ ಬಾಕಮ ಎ ಅವಮೆಂಗೆ ಕೊಮ್ಮಿ ಕಮ ಕೀವೆಸ ಅವಮೆಂ ಕೊಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮೆವೆಸ್ ಮುಕುರನಿ ಹಮ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರುಸ್ಸೋಮ ಫುಸ್ಸೌನ್ ಲಿಬೆಗತು ಮಟ್ಟಕ ಎಮ ಎ ಕಂತತ್ತ ಅವಮೆಂ ಕುರೆನ್ ಜೆಹನಿವೆಸ್ ಎ ರುಸ್ಸೋಮ ಫುಸ್ಸೌನ್ ಲಿಬೆ ಫದ ಗೊತಕ ಎ ಒನ್ನ ಉಸೂಲುಗೆ ಎ ರೀತಿ ಅದಬ್ತಕ ಎಕುಗ ಎಮ ಹಗೀಗತುಗಾವೆಸ್ ಅವಮೆಂ ವಿಹಾವೆಸ್ ಬುಡ ಮಸ ಕುರೆನ್ ಜೆಹನಿ ಕೊಮ್ಮಿ ಕಮಿಗ್ಗಾವೆಸ್ ಎಕಮುಗ ಒನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳುಗೊಯ್ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ಹೆ ಮೊಗೊಯ್ ಎವಿಸ್ ಬಯಕು ಬೆನು ನಾನು ಉನಿಗೊತೆ ಕೊಮ್ಮಿ ಕಮೆಗೆ ಸಾಗೋಮೆ ಬೆನು ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ಹೆ ಮೊಗೊಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ಹೆ ಮೆಂ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳಂ ಎ ಹುರಿಹಾಕಮ ಅಗೋಮೆನ ಮೆಂಬರ್ ವಾನೆ ಗೊಯ್ ಲಿಬೆಂ ಒವ್ವಾ ಎಗೊಯ್ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುಗೆ ಹಮ ಕುರಿದ್ದಾನೆ ನಾ ಶಾಮ ಇತುರು ಸವಾಲ ಮಿ ದೆಮಿ ಸವಾಲ್ಗೆ ದೆಬೆಯಂ ಎಬೆ ಪ್ರಥಮ ಸವಾಲಕಿ ಗೈರು ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಕವ್ವಳುಗ ಸವಾಲ್ ಕುರೆವೇನೆ ತೋ දෙවන වේගමින් ඉස්ලාම් දීනුගේ හිදායත එමිහක හමේ ෆෝරාෆා නුවා නුවත ඉස්ලාම් දීනුගේ හබරු අඩු තුවාහකුවේ සහාෆා නුවා මිහක වාණි කියනෙත්තෝ और हियोने शेह वगैरह ಶೇ ಕೇಗಿದೋ ನರ್ ಪ್ರಥಮ ಮೀಂದಿ ಗೈರು ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಕವ್ವಳುಗ ಸವಾಲ್ ಕುರೆವೇನೆ ತೋ ಮಿಹಾರ್ ಸವಾಲ್ ಕುರಬನಿ ಕಾಕುತೋ ಅಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಸವಾಲ್ ಕುರಬಾ ಫರಾತು ಹಮ ಎ ಸವಾಲ್ ತ ಕುರಿಮತು ಕುರವೇನೆ ಎವೈ تبامي هنا سؤال كروين فوربك لنسهم أجمعين أي حياتك أو من كنت كرما من فرصة تكدبا فرصة كان كريتو نكرانتو سؤال كربان كم يبغى أيسفا أمي ما سؤال كربا فراتك يا الله سبحانه وتعالى هم يقينون بس ثم لتسألون يومئذ عن النعيم الله سبحانه وتعالى وحي بسمتي ورستاري كويسوا من نعمة تكامدوا سؤال قربان سؤال قربة بقول توجا من ميه كبي منو قربان إن ميه كبي منو قربان نان هايدا أنني سؤال قرو سؤال لنا سبك الله سبحانه وتعالى سؤال قربان إذن الله قربا بس كما كا على كسؤال إنه قربان الله وهي قربا فني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله يكن سؤال قرباني الله سبحانه وتعالى سؤال قربان الله سبحانه وتعالى ميهක සුවල් නුකරවෙන එයි ශා මිසවාල්ගේ දෙවන බයිග ගොතුගමති ඉස්ලාම් දීනුගේ හිදායත එමිහක හමේ ෆෝරාෆා නුවා නොත ඉස්ලාම් දීනුගේ හබරුත් අඩු දුවාහක සහාෆා නුවා මිහුන්න වාණි කිහිනෙත්තෝ දැන් ගයිබකිය අල්ලාහ්ගේ හදරතු ගවායච්ච කිහිනෙත්තෝ වාණි දැන් එව්ස් කමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුජ්ජත කායම් නොකො ඒගේ මච්චක සසා නොදෙවන් එමෙම فترتුගේ දෝස්තක දිය මිහොන බස් فترتුගේ ඒ ෆුර්සත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගත තුන්න එමෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහි කුරබා ෆන තිල්ක උම්මතුන් قد خلت ඒ ෆායිතු ඉස්වේදී බයික් ලහමක එමිහුන් කුරි කම මිහුන් නුකුරා කමගේ වහ කනන්න දත්තෝ යන්නනේ කුරි කමගේ වහ එමෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කන්තත්ත කණ්ඩ අලුවා ෆෝනි එකමකන් ඒ කණ්ඩේලි උසූල් බිනා කුරුම ෆහුග දෙන් යන්නනේ එමෙ සුවාල නුකුරවා الله سبحانه وتعالى سزا ندبان ادي الله سبحانه وتعالى فرصه ندبا سؤال بس قربان نعم اما اي الله سبحانه وتعالى الهي سنه بدون ما تنگي سوا گوي سنه خلاف ابس كار كم الله قد تمرن نن هم بما اگومنا ابو کو اڈوينه مي سنه خلاف كم سنه ثابت وا كم بسن اكيني كيوتو اي كم كم كبس بو الهي سنه گوته كندلف اي اصول ابدس اگومن کو مچمي فنم ميدن ام حقيقه واس इस्लाम दीन की कोंकाले दीन कंग ए कोंकाले चकनेगी अल्लाह सुब्हानहु व तआला का सवाल नन्ना ए अन्नानी ए उसूल त फुरहम मफहुक ए इलाही सुन्न फुरहम वगे नोने कमन नो कुरबन ए एमेमा कोम्मी कम कबस ए कम हेकी तकेंगे बोहरी दलील तकेंगे बोहरी qara'i qarina तकेंगे बोहरी फेन्नंगे बोहरी ए फेन्नं हुरी चेतन हकी मिसाल का मी दुआल है කොබහම කොමගේ දල්ලිලක එන කොන් දල්ලිලෙන් හිවති ඒ කොම්මි කමකබෙස් එකමක් කණ්ඩේලේන හෙකිතක කරීනතක හුජ්ජතන්ගේ බොහරි ඒ හුජ්ජත එක්ගොත එකම කුරියක් දාන්නේ එනුනවන කීලා හිසුන්න ෆුන්ඩ ගිහින් ගාදා ශාමි ඉතුරු සවාල් ද මේ සවාල් මි ඉංගොතුම් මි ෆොරතම ස්ටේට්මන්ට් මිනි බුණුම මිනි ඒ ෆෝගේ යා විදිගේ මි සවාල් මි අන්නනේ දාලට ඉංගොත දන්නවාලා නේද මි හයද නිෆාස්කන් හුට්ටස් හතිම් කුරන් කුරුවන් කියවේනේ මුසෆ්කා හිෆානි අංගෙෆද හුරහෙ බේනු කොග්ගනේ ಮೀ ರಂಗಳು ವಾಹಕ ಎತ್ತೋ ಹೈಲುಗೆ ದೋಸ್ತವರು ಅಂಗೆ ಲವ್ವಾಗೆನ್ ಖತಿಮು ಹಿಫಾಗೆನ್ ಕಿಯವೇನತು ಮ್ಯಾರ್ ದೀನುಗ ಕಂಡೇಲಿಫವ ಕಂತತ್ತಕಕಿ ಎ ಮಿಹಿಕು ಬುನ ದೆಹೆನ್ ಜೆಚ್ಚನ ಎಗೆ ಬಹುರು ಉಸೂಲ್ತಕೆ ಕಂಡೇಲಿಫ ಎ
Quran kiyawma hame kani Quran kiyawmuga ei wudu beenu mennuwane kiyawmattaka ekamako mustahab ba goin ege boy emrangal goy ei miha kame kurairu ekan kuramba goin ebe furatame taharat kammati gaun ei taharata ki dekamakun tahir wange bejehe ena lagen huri feran tahir wange bejehe ena niya tahir wange bejehe emima saaf tahir umange onna mingalu furihama kurma fahuga diun ei emme ekamuga onna emme rangalu go mustahabu goy mustahabu gote ki emima wudu netiwes Quran bes ki vidane zikures kure vidane eka mustahabu gote ki wudu matiga huru den na alukame kurmattaka sharten ebe taharat emme taharat neti taharat hurasele kam haidu nifas kamak e alukan kurman hurasele ena kam sharta furihama won emme sharta furihama wema den ekam kureven ekam ke sharten ekam kandeli fa nek kam ganonnane eggotaka bes e sharta ke kiafa bonave emima rangalo gotaki ei onna alukam vejjenama e alukam furihama kurenje sharta furihama koffa kuriyeddiu den mas e sharta nek kam banninama etaga gonna sharta ke menhadan jehene e kyaganwan den oti kirtu qur'ana ki allah emme ma kurbe foi e fotuga nudi hene kamen eb Allah subhanahu wa ta'ala hi kurba fala yamasu illa mutahharun saaf tahir mihun nuni bihiga nuan eme kandeligen nassa sariha ayataka hadis tan hurima den ekan nukurabena e onna sharto furihama nuko eme ma haidoriya nifas veriya oti kon hukumatto zikru kurabena to nukurabena to eg ikhtilafe boy eg miti kandeligen rangolo gotaki haidoriya nifas veriya junberiya mi gaganaka en hukumeg getibi bay hukumuge goto hukumege gomedemani qur'an wenu bihene Quran nu kiyevene e bane amule mana hesab dekamako hitun zikru kurma ege chetakan wudu shartanno lazima besno admi Dheeny Suvaalai Javaabu program ade algom program ge magandu maksada ki tebe flonge hipulgo fede ekiyaki Dheeny Suvaalai toge jawab genestinun algom umid korani miha hisaban ayur go tebe flon teren sual fono be flon algom menna mig devunu jawabak ki tebe flon olom filon beenum filwi kantata olom filafada jawab ta ka bikama irad kura ham program ge kuriyan hori wagoto terege salgon me ham tebe flon ge sual tak jawab genesteve to mase korum gendani tebe flon algom menna mi program ge degotaka e bayar wada gen devve egotaki SMS zariya tebe flon ge hipulgo fede sual fonuvun tebe flon sual fonuvani haten nuedden hataren ashen eke mi nambara ege turun tebe flon ham algom menna guluwa algom menge mi program ge bayar wada gen nama Dheeny ilmurina wahaka dakkalam beenu fulwa kam go wani nama ade kamen olum filwadam beenu fulwa kam go wani nama e furusatu seboy nanjese uma fawga haten nuedden hataren ashen eke mi nambara tebe flon SMS kurawani ade ham irad kurave ham kuriyan hori bato terege salgom ham tebe flon ge sual takkage kuriyatan mi sho mi ham itur sual mi alugan men kura namataka rodataka adives ehenihen alukanta Allah gabulu ful kurawwakan engene gotaki kobato mi Allah subhanahu wa ta'ala kame gabulu kurawwika evis mi kastuna engene eme sahay be kalun mi ebe kalun alukan kuraro gabaduves vias rangalaka ada qur'ani ei gabul kurawwan nukurawa paanate kama birvetiwa haluga ehemegen vihas gina alukanta ada kuruma samalukan devwan ehmima me sida ebbes miyaka bruna kan ngene alukanta gabul bitor nu to hennames miga Allah taala eg alamat tak labba fure fan misalaka ilmeren gennawa ka misalaka umray nuni hajj ko fan miyaku e tawbaya kiga ena tabama tiga demi hore kam mana yokanta matiga gyandu demi hore kam gawa anama ei alamat tak enage tawba no te enage hajj gabul kuri kam misal egota hama alukanta gabul kure kam gawanama ene e mati demi horebun ei e alamata ka vedane eves am kanadege monwe echen hama alamata gotu gelmer fugennawa ech ehmi me egota wara bod alamaten ei hama kan hekam matiga demi horebun ei alukanta gabul kurum ga alamata gotu gelmer faha kurawwa kam ehmi abes dua kuram bi alukame kofi alukanta gabul kurawwa Allah taala alukanta gabul ade ko alukanta ada kurwen embe rangalu gen hoda egotaka ada kuruma samalukan de embe eru algomnan inshallah e alkanta toga sawa daruma furihame libigen dana den mi gabdes ummid ondan jehna Allah taala ummid kanala gan nuwane
මායුස් වෙගන්න වාන තිමන්නාල කන් තදා කරම එක තිමන්න ගන්නේ කබුදු වාකම කීකම කුරම් මේකට මායුස් වෙගන්න වාන ඒක බාවික උම්මීදා කි අල්ලාහ් තාලා අලකන් කුරුමුගේ යගින් කන් ඔන්නම් වාන තිමන්න අල්ලාහ් තාලා අලකන් තක සාවදරම දෙවවානක එමෙ ඒගොත යගින් කම කීග අදි එම්බරංගල එකන් කුරේ ගොන්න එම්බරංගල එකන් බලා හොදාගේ මිහ කර ඇහගේ කුරාන දෙකම යහි එකන් කො සාබිතුව කිතෙ මේ කුඩකම කම ගාවිස් ඒක සාබිතුමකි වර මුහිම කම ඒ හදිස් වල ගොන්නනි අහබ්බුල් අමාලි අල්ලාහි අදවමුහ වයින් කල්ල කිතම කුඩකම කම ගාවිස් ඒකම ගද්දායම හුරුමේ අල්ලාහ් තාලා තුක එම් ලබුකම බඩ ගමනි එහෙම ඒගොත දායම එක කුරුමකි වර මුහිම කම ඒ දායමක හුන්නඤ්ඤාම ඒ හැම වර බඩ අලාමත් එකතුක ෆාහග වෙන්දාන එකම ගබූල් කුරවෙකින් දියුමුගේ නා ශාම ඊතර සවාදමි ರೋದಮೋಗ ಫಹುದಿಹಾಗ ಲೈಲತುಲ್ ಕದರಿ ವಿದೇರೇಗ ವಾಹಕ ಎಮ್ಮೆಗಿನ ಮೆ ಅಡು ಇವೆನಿ ಸುವಾದಕಿ ಫಹುದಿಹಾಗ ಹಾಯಲು ವೈರಿನ ದುವಾ ಕುರೆವೇನತೋ ನೋನಿ ಹಾಯಲು ವೈರಿನ ಎರೆ ಹೋದುಮ ಕುರೆವೇನ ಕಮಕಿ ಕೊಂಕಾ ಕಂತತಕೆತೋ ಕುರೆವೇನ ಅದೇ ಮೆ ದುವಾ ಕುರುಮಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾಲ ಹುರೆಹೆ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಬೈಕನ್ನೆ ಹಾಯದುರಿಯ ಕವ್ವೆಸ್ ನಿಫಾಸ್ವರಿಯ ಕವ್ವೆಸ್ ಜುನುಬೆರಿಯ ಕವ್ವೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಹೆ ಕಂ ಏಗ ಹುರೆಹೆ ಅನಿಗೊತಕ ನೆ ರೇಲಿ ಬಿಗತ್ ಮಟ್ಟಕ ಶಾರಿ ಉಸುರಂ ಮೆದ್ವಿರ್ವಿ ಮಾ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿಸ್ಕಿತ ಕನ್ನುದೆವೇನ ಖತಿಮುಗ ಅನ್ನುಲೆವೇನ ದೆಕ್ಕಂಗೆ ಕಂ ಹುರಿ ಹಾಕಮ ದುವಾ ಕುರವೇನ ಜಿಕುರು ಕುರವೇನ ಎಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಕಾಲ ಮನಲೆನೆ ಎನ ದೆನ್ ಹೈದ್ವರಿಯಾ ನಿಫಾಸ್ವರಿಯಾ ದಿಮಾವಿ ಕಮಕಿ ei hissi gotun ene dimawi hurhege gotugawti hambekan ekamako dua kurun ereli bigatuman e dennebun ege macce beskal hurhenne ege beskal manalne ekan kurwen zikuru kurwen dua kurwen ekan nu kurwen kantattan ambekani ene manawani den huriya kama kurwen mimma kurun waki kamennen oti hame ekani allah subhanahu wa taala ge hadratun dem sheikh abdullah bidal faden यकीन कमा को दिन उम्मती के साबित हुरुं अल्लाह तिमन्ने में को मेंबर को देवान एगो तक मायूस गनवाने मायूस नवे अल्लाह मेंबर को देवान तिमन्ने वेस ए रहमत के तेरे के लाहटवान दे ए देनवो ए फुदेन हाइदोरिया बेस अदि निफासरिया बेस ए हालत गा में होन करवेन कम की मी असलगत हाइलवरिने बुनी बेफार का देरवणी कम नमाल में करवे ती ओदन ही फेति मिसा एकमको අස දෙංග කන්ත කරවෙන ගත මිසාක සොදගයක් කර විදාන හේ බහේ හේ ෆොත් සහේ බහේ මියක හම බුණ විදාන හැම එකත මම අපේ ඔගතර කම කම කර විදාන මිසාක හොදි හේ තරේ ගයිස් හැම එකත මි හැම ජිකුරු කුරු ෂේ දාන මි ජිකුරු කුර විදාන හැම බේන ජිකුරු කුරම් හැම එකත මි බේන දුආය කුරම් බේන දුආය හැම ඉස්තිග්ෆාර් ගින් කුරම් හැම එකත මාස් දුආත බස් කුරම් හැම එකත මි හුන්න heyo for ko drum kan kom kuram misala e marne ke nukure huna badukuma hunna ei namada rode misala dem ba kan to kure wen sa guruwa an shehden mi alwerin guruwa kiyo etin kam mi nukure wen dem ba kan tam kuram ingeta kumsa kam munahen mi mamme appiya kam hitmake bodu bagum ba ama wala bodu bagum ba heyo kam ingeta em ehuriya han kam kai kure wen han kahim ere fa faudi he grete hoga sam min kom kam ki sam ek sa kan kure vejjiyam ega ධර්මය සවාම ඉතුරු වෙගෙන දාන කංක හැම එකං කස් කුරම් එම කුරේගන්ත වරක් ගිනේ එකං තර්තිබ කොල්ලයන් කුරිය දියාම වරණගලවන හැම මිසාග එරේ අම ෆොතෙක්කි අම ඉල්මි ෆොතේ වර දීනි ඉල්මුගේ ෆොතෙක්කි දස් කුරම් මිසාග හැම ඒ විසමයක සාබ හම බඩු සාබ ධර්මෙ ලිමිගෙන් දාන කම හැම උතම ස හදීස් තක දස් කො ඒ මාණයම ද විස්තක් කරකො එහෙම කම වන්නම ඒ විසමයනේ ඒක සාබ ධර්මය සවාබ ලිමිගෙන් දාන හංග එම කුරේගංග වරක් ගින වරක්ගින එහෙම එකංකම් කුරේ කංකම තතරතිබ කොල්ලා කුරේ දෙන ගලවන නුකරේ කංකම් දැන් අල්ලාහ් තාලා ඒක මිදුර කුරෙව්වි මේ කංකම් කෙතරි වෙලා දෙම් බහින්ත කුරේ දියාම ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මේක සාබුන් හැම මේ බොඩවෙන් දරුමේ ලිමුකෂී නා ශාමි තුර සුවාද මේ හැම හාල්ත ගුලිගෙන් ඔය සුවාද මෙති ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් හුන්න කුජ්ජේ කන්තත්ත මාරංගල නග ගන්න නේගේ ಬಾಲಿಗುವೆ ಫಾವಾ ಕುಜ್ಜೆಂ ಹಾರುಕಾನ್ ನೆಕುಮ ವೆಸ್ ತತಿವೆ ಸುವಾಲಕಿ ಮಿಹಾದತುಗಾ ಮಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಮಚ್ಚ ರೋದ ವಾಜಿಬ್ ವಾನೆತು මේ තෙවිදාලුවේ ෆුරතම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ වහී බස් රොගමග කුරමතේ ගබයි බකරා සූරතුගේ මේ ආය ලා යුකල්ලිෆුල්ලාහු නෆ්සන් ඉල්ලා උස්සා අදී අල්ලාහ් වහී කුරබා ෆසන්නි ෆත්තකුල්ලාහ මස්සතාතු කුලදානක ලිබිගෙන් බා වරකුන් අල්ලාහ්ගේ අමුරු ෆුරුත තම්ෆීස් කුරමුග දෙමි තිබෙස්
ei emma alayan allah birweti veveni enege capacity ya enege qabil kan enege taklif libigem wa minwarge maccabena ko nevwara kan ena kura kan nuje emma ebbe saletega nukuludun terikan hunna kujjaga machago majbur kura ka besne furatama kama kinusne taklifum berugo furatam hore ei taklifum beru halat be sebade emma emmi kiyani la yukallifu allah nafsan ebes nafsaka nufule orge taklifan allah islam dinu ko no jassave emi taklife mi kiyaj ei bura ufuluma ekuge kurbe kahara kantattake names nukura orga kamenne emma nukuludun terikan hunna mi haga macha kinata go majbur kuran bayin halat oge be visne bayin halat no visne emi jeti du kollen jehen emma taklif ummiha ekan kuran jehen taklif nemmiha ekan kuraka besunje emma mi onnani la yukallifu allah nafsan ebes nafsaka nufula orge taklif allah mujassawan kommi kama besai huri warak emma allah ge wahi basur ago menge qawl faisalak allah hoy kurabun fattaqullah mastata'at kuladanakan libigem wa warakune ekan kuladanakan berwi kuladanakan huri waruga koffi ne warugane sabun yeti dan hamo den otolle fawri emma nukuladen terikan tibe bayge maccan ago menge maabudo ha bur sama kon degen wasmane adi taklif libigen noa kudinge maccan maabudo ago menge atuga ne taklif ago me jassa hagigatuga ago me maabudo ekan kama meduga fikru bod kuran je kamenno esabaki taklif obbar ekan kuran by far buying ago menge ago hewago to kami wara mohimo nuguta kawesnege by be from kuda kudin labba ekan nukoggen ruli eske majbur kogge majbur non islande ne taklife ne kamege kuro kujjage furatama mukallafa vesno den ago me kan kurongulani ke den heno mattaka by far kurimati ga namuna dakka semetian sample namuna fenunima copy koggen by far dan emma aamu gotega kuda kudin kurimatiga efada nukuluden terkan tibe kudin kurimatiga ago me riti namuna dakkanje dekima ege macce binako odeta amran gote shama mi itaru swal dam tangole diukom me tawna ma gota danwala neta mi dariful roda hifati darifulan ituru sawaba dharma hodumuge gotu miskita musafen hadiya kurvidaneto noni miskin yatim kudinna sadaga kurvidaneto noni sawaba hoduma kuran emme rangalu kamaki kobato kuda kudin detta dariful roda hifati em neta ten kuda kujjekama bala ega komme gote be shehden nevi kuda kudinnaki taklif ebben ham ebiskame wajiben nebani dengoti mustahab kan takuru hengam manam ekankan erna ekam kofikam gawanam erne sabab daru liben eti kuruwa bayaka mama fairness ekam sabab daru liben hema ega mi konkametto emrangali kurang eswal jawabu aso binawane ebega halatuga mihar sadaga kuram mi pase habanu ne kam boda fahiba bay vejja sadaga kuru kashi rangalu begem bihasako haja jefa mistakunna sadaga dinu edegem enna misaga fasa nebbe kam gawana den misaga muskita musu hadiya kurun nuni den mi ekahala kurewaru kame kurun edegembe den miga sadaga kurumga oi emme rangalu mingana ki note rangalu gotaki vias demigenda sadaga te kurewu saka den musafa bahake ay ehme kanne alona hiwan vias giyadu beenu kurbe ka hade ekota me demigenda sadaga te gotuka kurbe sadaga te bejja war rangalu warne saka miskita musafa hadiya kurun me rangalu edigem kame nuni ama tangola gina hardu kurbe ka me kam gawana miskitege saka fahana bariya bina ko diskur bariya bina ko dinu nuni saka carpet nuni saka fanka takachi gata ekota hardu kurun hama edigem ekota hema mi egota hardu kurebe emiga halata asbinawane ekon kametto emerangali kuna emiga halata bina ko hunna no kanta ko todaga kuriyas adi sunna madu kuriyas mi roda hifias noni den adi miskina kandinas mi kankamaki emihegge halata bina kankandem de todaga kurumuga mi hajjifa mi hun iskurun edewegembe hajjifa mi kamga enge kamga wanama haja bodu mi hun iskurun edewegembe den haja bodu mi haya misaka den onna alakiyo demigma hodaga koitto e rangali henka wanama demigen dakkame monitor wegen wan hadis fuluge boy e amonna fenna enna me samay haltu ka haja jefa mi haya ki ene hitirga bejkam ga wana e enek sababun sa ene dirume libi tur hayat libi henka bejkam ga esma darume sabab ema mi kankam ge halta bina koffa e haltuge gotun ekankam gastu modu rangaluge magge binawani astu sabab darume binawani
sham itur suwale mi fahana terega wudu dua kiuma ehnihen zikuru kurun rangalu nunkama adu ifave ehenkama vaayur fahana terega wudu kuram feshuma bismikiyun rangalu wanato මෙහර කොම්මකමගේ සුන්නනේ එකම කොරුමන් ඔන්න උසූල්තෙන් එබහොරි එමෙම මිසාක දුවා මේ ෆාඛාන තෙරේගනු දුවා කියෙන්නනේ ෆාඛාන වරමුග කුරීගේ දුවා කියෙන්නනේ දැන් zikuruta besuna nimmafa kura zikuruta එමෙම ita තෙර නුකුමි ඒ zikuruta කියන්නේ ඒ zikuruta කකී ඒ එතනුගේ තෙරේග කුරන් ඔන්න එච්චසන්නුන් එකි ඒ විසාලත ගමසාක බිස්මිකිය මුග කුරි කොචෙම් ෆෙෂමුග කුරිගේ බිස්මිකියාෂේ එමෙම ෆාඛාන වරමුග කුරීගේ දුවා කියෙන්නනේ ෆාඛාන තෙර වදෙෆෙන්නු කියන්නේ එමෙ වරමුග කුරීගේ දුවා කියගෙන වන්නානේ ඒ නිමිෆති නිකුම් නුකුන්නේ දුවාවේ සම නිකුම්ෆ කියන්නේ ame nimma fo samedua nikum fo kiani egoto mate tereganu eta tereki kan kurang otanenno e wanamuga kurigia wanama fo hoge e me egota amal kurim hunani rangal inshallah mi den rodiya golifa swada mini assikura injection rodiya kutta jehima roda gellenato injection jehuma den base lora base fode chiga wada ki jumla gotegga roda gelleni ka echigge darajiya daagutano dege ya giyas kurwe kala kame e jaha be heggi jaha injection egga anna kam gawana misalaka jaha injection hidiya waru jaha injection kam gawana roda gellene ehenna me edun gotaka jaha injection ta ki roda gellene injection ka no ega sababun ga waru jahi nune ka kam no kam gawana adi ei mi labbe sel kam ga vias ega sababun gaya waru jahi no e artere diumuge biska maane nek kam gawana e roda no gellene ehmima injection ko ega baluga misalaka bay fare bahure bay injection ta gaga baru je misalaka misalaka iv ka halech ves nuni adi jaha injection kam ka halech ves eme ego to baru je kam gawana noda gellen esa ega ekan egias running ka ka chig maane go bade esa ehmima ego to de miga ilmeren gennawa ego to shakku nuni gaga baru je dana kam shakku wa ka halech kam gawana den fas kollu me rangali noda billa fajhuma ei ihtiyat ta fas kollu rangale eme gota shakkuwa anone egota yaginnuwa kahala echivejjam fas kollu e duegem erun angaluwana den am hukumaki ega gagbarunu jehinnyam ekun ishana jahagno den gellen mi shami turso den mi damanamada derakotun damanamadu namadaki derakotun kura namadaka vairu namaduge fahurakotuga alhamduge fahuga ihlas suren efara buref ginafar kiyumaki konkala kametto den qur'anu member kiyon dotto miyati allah hay qurba fani faqra ma tayassara min ya qur'anu member fawa member kiyon eme mustahaba gembani efhar kiyo takraru ko nanna hindako ei alukanta bina fani tawqifi etetan alukan kurma waki goten ebo emema lobete nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ummaten irshad ba fani tebami hun temennabe gari hun mikanta talibigannas khudu manasikakum emme e daskodde vigotuge matin kuran algomenna aiswati den nekkamen algomenna no genevel e alukanta waki usulage matin waki tartibakum waki adabtaka ko kuran miati emme aiswa gotak kuran emme qur'an kiyawan ai mita far kiyawashe nen aiswa emme jati kiyawa kanu jen e far kiyas fudene den ena yaada kuran e takrar kuran beenumani e ena gamillege maccan enage e Allah hadrata ena dennawmuga enage honna e gulum badehwa warakan ena kura kamenge e besaretega nek warido takrar kurashe embe takrar kura kanu jehen e far kyali mafuden emma e zikurta kurumuga aiswa mingaluga awgo men kuriya die honna ni ranga kiyawangai emme kiyawani e far je far den ena yaada kuram beenu jenna me enage iltija dennawmuga munaja dennawmuga enage honna kamege macce bina ko enan e yaada kuram beenu fegen ena takrar kurani yaada kurani ene allah hadata guli fohri gulumege macce bina ko etidan na shawna mi suwala ham kodatan kole ituru kolla ham itaran by far omen ham adu suwala ka wati mi rakwatu ga defar kiyum ga badal ga tafatu rakwet tahoga ham ikhlas sura takrar ko kiyum ege devana rakwatu ga maralman derakwatun kura iruga komme devana rakwate ga ikhlas sura kiyewu anekutum masalan den suratul ikhlas ki sulusul qur'ane ki afaima bay fulunange gotan hiwene ginen kiyima ginen libene e gotan hisaswani kanne gide emima qur'an vima kuriga senne faden rasul madis ko bane man nahdasa fi amrina ma laysa minhu
alu kame gotuga agomen kura kame ekam proof beenu bane dalil beenu bane e rasulullah das kodde bigoitto e gobbe jebna na e sabit goteke sabit nu bejabna ne e go sabit nu ne e agomen stop wanje is sarhad den yan e agomen misaga kienje hene buna kamaje proof beenu bane emi keni dalile qur'anu sabito rasul gari hon sabito asabe kalon gari sabito ilmeringe farato ekan ebes korka sabito fette boito eti e balenje mingande esawaki alukame ge bohori komme kame gawsi waki mingande kande e agome balenje enuni en nekkama banenama bismillah ebes kala haddenne hamadan me hadis tage bohori bay far as darakwate ge surat ki kam saga zalzala surah كيف صلى الله عليه وسلم كيف أنه إنما دركته جالس كيف بكم أما إيجن المهم استنبط كورباني يقول الدركته جالس سورة كيون أي هو دعوة ما كمك جائز كمك الناس إدعوة ماني هم يتورو سورة كيومه بيها بڑا غروبان بڑو باي جنا بڑا كيومه دين أي جماعة نكمل جوان جماعة بجيا جماعة تبلاف جماعة حال تبريا كوف كل دعوة إما بدي باي صحابين كبارد في أبوهر الركوت جالس تكرار كريفة سورة ده الناس إيجا المرنجن نواني أي مي إكما إنكار كروا وافر نتلا سورة دفعنا هن كمان فودة إيجو تكيوم بس هم بيما مي الركوت جالس سورة دفعر كي دانه الركوت جالس سورة كي دانه إيجا ميجا رانغالي بيات بڑا غروان بڑو مي تربيات كي بيجو تكا كوريا ديومه إما إيجو تك دينا الوان awam program ni mala uji wati alu meng belentering ke soal tak ketia de jawab tak tak amar bodo syukur dan ada de befonas ade alu menge mi Dheeny Suvaalai Javaabu program ade alu mi program mi batta kofani tiebe fulunge soal tak tiebe fuluna soal ta fonu wena gota tiebe fulunge soal takage mi program kuriya ginde wena gota ay tiebe fulunge hippuluge ufede soal tan alu menna fonu wambi haten no edden hataren ashen eke mi number sms ariya ms fonu wena adi hama haten no edden hataren ashen eke mi number tiebe fulun nanjaswa sms kurevi alu men gulafa alu menge Dheeny ilmu erina waage dekum ge fursat tiebe fuluna dena alu ummid kurani mi soal fonu be fuluna bes be olum filum beenum fulwi kantatta algomen nan olum filwa de wijjekama ade algomen hama mihen jawab de iruga tiebe fulun kurevi suwaluge jawabu emme furiham elli boda nugannawa kamuga wanenama hama alum wese suwal tiebe fulun olum ara kamaka ekkige fonu bombi irat kura alum hama takrar ko bes tiebe fulunge suwal to jawabu kenestena ade irat kura maadama wes algomen hama Dheeny Suvaalai Javaabu ga program genestena algomen na miedu jawabu nodevi huri suwal to jawabu irat kura maadama genestena ade miyuge program belle viti huriha belun terena beswara boda shukra dannawa maadama program akki baddal kollum ga miyuge program ni mala falon wakilana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah